lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstep menkawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstep menkawi. Subai mau chong is now si kadang mikis ni. Hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstep menkawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstep menkawi. Subai
lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada nek man brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki man step man kawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ngi. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada nek man brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki man step man kawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ngi. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada nek man brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki man step man kawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ngi. Hey, jara krum perkat bonjai. Lada nek man brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki man step man kawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ngi. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada nek man brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki man step man kawi. Subai mau chong hai siap si kadang mikis ngi. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada nek man brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki man step man kawi. Subai
mikis-ngi. Hey, jara krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To perkat kajak Yaki menstem menkawi Subai mau chong hai siap si kadang mikis-ngi Iman bro hiya pertai Do is nyau si kuslai Tang ho you nedo hite Perchang lang i wait kai Hey love, hey jara krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To berkat kajak Yaki menstem menkawi Subai mau chong hai siap si kadang mikis-ngi Iman bro hiya pertai Do is nyau si kuslai Tang ho you nedo hite Perchang lang i wait kai Hey love, hey jara krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To berkat kajak Yaki menstem menkawi Subai mau chong hai siap si kadang mikis-ngi Hey love, hey jara krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To perkat kajak Yaki menstem menkawi Subai mau chong hai siap si kadang mikis-ngi Iman bro hiya pertai Do is nyau si kuslai Tang ho you nedo hite Perchang lang i wait kai Hey love, hey jara krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To berkat kajak Yaki menstem menkawi Subai mau chong hai siap si kadang mikis-ngi
nhau si ku slide tang ho you never hit there perchang lang you wait kai hey love hey jar krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik pedalai to perkat kajak yaki mesti bengkawi supaya mau chong isnya si kadang mikis ni Hey, jar krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki mesti bengkawi supaya mau chong isnya si kadang mikis ni iman bro hiya pertai do isnya si kuslai tang ho you never hit there perchang lang you wait kai hey love hey jar krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki mesti bengkawi supaya mau chong isnya si kadang mikis ni Iman bro hiya pertai do isnya si ku slide tang ho you never hit there perchang lang you wait kai hey love hey jar krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik pedalai to perkat kajak yaki mesti bengkawi supaya mau chong isnya si kadang mikis ni Hey, jar krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki mesti bengkawi supaya mau chong isnya si kadang mikis ni iman bro hiya pertai do isnya si kuslai tang ho you never hit there perchang lang you wait kai hey love hey jar krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki mesti bengkawi supaya mau chong isnya si kadang mikis ni
Hello guys, saya Sin ai Kublai P. Welcome to the JD Meban YT channel guys. Dah pi 4 subscribe, so bahaya subscribe. Kadi tang 10 minit be pi la menyo ben comment te ka match ka last dang insya. Te mentah host 4-1 sa iway perlong ang sa itu ipide biang mano. But mga iwag gamer kumba pi jutip. Tingi dan hanya kan real team but tang top 9 teams bala benyo ben rung haka final round mo. Okay. Sorry, jangka quarter final. Ngidan gi team Crazy, Atom, Project Ace, Decepticons, Girltron, nanta Biat Gaming, Blacklist, Nakamas, and one more thing mo, Nakamas kim der team Garo mo. Okay, The Goodness, GTA Esports, Team Rumbay, TM Kingsman, JD Junior, Champion Esports, ETR Esports, The Kasi Streets. Te ka map ni mentang ni la pet. Okay. Yung pet yung ka map mo ka direction jang ka map kaya na military siya lipo if I'm not mistaken. Hot. Te kidon country team mo guys. Te tang top 9 teams banyo rung siya ka quarter final jang ka group F. And this will be the last match today for the qualification round mo. Guys, keep on subscribe. So baha banyak subscribe, bapila man comment, banyo support iki team ki jong P. If you are new to the channel, please subscribe guys. Okay, ni dan ki players ki balahir dan ki she squad kini ki team 2 kita ada ki siam tu? Okay, Crazy. Ki Mr. Crazy. Ki nang here siya ka Time Novo. But ki way ki team dan ki bahir pochan ki team pochan ki mana bahir? Ki JT Esports kini. Dam try nga ba here hapok ki. Hoy hapok pochan ki. Tingin pet ba mana bahir hapok Yasna mo? Ngin say pet hapok here Yasna. Oh, ki Girls Throne. Kini ki team Joy ki bahir hapok Yasna. Ki Girls Throne ki bahir hapok Yasna. Kini ki bayo chicken menen. Ki bayo top 1. Ya ka round jang ka round 2 mo. Natangin poy siya ka siya dyan apartment if I'm not mistaken. Siya dyan apartment hoit. Ki don gini ki team 12. Team 12 ki day ki team use siya kum to. Ngin sapay mo, ngin sapay ngam kumao ki kerteng yap yapet. Okay. Oh my goodness, ngi ihana kat no post squad ha kana ka map jong ngin yapet menta ngin pa ya EU ban shift okay. Ha kana ka rozok ngi i hajan rozok mo. Ngi ki team 14 kita ada ki junior JD junior. But hakma jong ki don ki team 10. Ki team 10. Kita ada ki the goodness. Ki team 12 pat ki dai ki team Rumbay, Hoi hakmat jong yu ka zone te kalap ngin pe map mo khin diat ngin pe ka map khai ka zone okay ka zone kalong be hap preng be menta ka zone kalong be hap preng and ngin pe gi player jong yu menta kat no ngut ki bala ready banyo ki guns okay ka don ka we ka fight menta ngi ki fight team 8 ba ka team 12 dangam bakla team 8 ba ki team 12 ki dang yo revive na em la yo revive oh la yo but ke team 10 rukadan hajan ke team number 10 hajan rozok ke madan rozok ang pani ki teams ki dan kumba sound san teams okay kelas split ngalai ke team 12 kilai tharai enemies kelas dang man push tang ba kilai pet nanto i 4 heal ra kataru ila pet i team number 8 mentan ila pet kilai late push tang bam dan pressure has ha ketu ka jaka ba kilai push kilai pet mentan okay. Hakmat jong kipat kedon ke team tan hante hakmat kata de hajan tu bashi ongi ka recall chan apartment. Okay, dan fight menta siya kana ka way ke team kata de siya ka map yu siya kana siya jan gat ka site ke team number 7 ba ke team number 9. Ni team 7 ba team 9 ba i team number 7 ilai iba dan breo hati ka way ke yeng. Team number 7 ilai iba dan breo hati ka yeng ni paint mo. Team number 9. Okay, kidan ay exo. Oy, exo. Jong Nakamas if I'm not mistaken. Right.
Nakamas team, nakamas. Kini kimde ki team garo ma guys. Ni menen kumbakla. Team garo ki lasha eliminate menen. Kini ki ransack team. Ki ransack team. Then shift shot thing ya ke team number 7. Oh. Aset tarundang ngaru. Guys, dapim subscribe kung mga sa isin. Subscribe. Okay, ngila siya i-shot. Parlok siya ngila siya. Knock! Ke team number 9. Tay iyo naman revival ya team jong team mid jong ngipet mo. Ngipet menta. Okay, idan behak ro and oh my goodness ka help kit jong help point ya sa I think imla sure. Ki team mid jong kiro ajangay palat. Tengah harai team mid jong ki imla banyarap. I guess mentangin ya shift na. Okay, kilayap. Tang bamla revive show. The first banyo ke kill na ke team 7 day Bizen kerteng. Teki ini ki team kila move na siya kawira ka jaka bala shot spot but ki dan stang laingut ki players na ke team nakamas. Okay, kita ngi spot tang pa. Okay, ngi dan fight hagad harazok ngi ki dan go ka fight. Menta hoy mentan ki JD ki juniors. Oh, layo kill balayo penyam yang VTR mentan haga map nilai mentan. Ngin pa ha ka map mo mentan ngi iba don ko ka fight mentan. Okay, ngai iba Zion ilayo shikil but imi. Oh my goodness. Toh, oh kidan fight ki team 12, ki team 12. Oh kilayo arkil. Ki juniors kilayo arkil mentah. But kini ki team number 12 kita kidai ki team rembai ki sa stang arut harai dengan bakla. Ki team rembai. Okay, ilayo ka healing ila heal up. Nginya pet mentah siya ka wait ka yuma. Okay, hano novo ki idang bon ki bre. Kila ya split mentah. Oh hajan jong ki Atom Esports ngi gidan ki teamsman. Hoy, ki teamsman gidan hakmat. But ki team 13 kadai ka teamsman kadai ka baonga. But ka team number 3 kadai ka Atom Esports. Kidan hakaju ka jaka. But kidang ya loot mentah. Okay, ini pet biang sa isin haka map. Okay. Ngay idang bon kiba siya rotation. 4 down fight right? 4 down fight. Team 4 ya fight. Mentah kadai kadang hack ka zone. Kidang ya persang may hiban loot. Line na stang balaya. Jan palat kata ki fight. Okay, nya pa ya server ni man. Okay, team you badan hapo server ni mo. Team number 10. Team number 10 the goodness. Kidang ya loot siya nestay. Ka loot ru kadai ka 3x loot guys. Kadai ka 3x loot. Hindi x mo. X ra. Okay. Ngin pay biang sa ka map si Sin. Oh, ngin pay sa ka team number 9 ru. Da taray da ka long you. Oh, hoy. Team number 9 tikila ya move. Te ngin pay manta jan hapo jan ki. Mano ki team badan. Okay, ki JT Esports. JT Esports kidan marway prank po jan ki. Kidan marway po prank po jan ki. Ngin chu play out ini ani style palat ka kerteng ru tang man pronunciation gi dak ru ngatray confuse palat. Team number 12 ru kila shim rotation ngai imta i red flame ila let sya jan puchan ki hi sya jrong lom sto. Irang yapet menta ngin yapet ya map ru ma mata kino gi teams badang jan. Kino gi teams badang jan. Okay, ki team team number 2 kita gi crazy ki team crazy kila ya move but kila poi ka bridge side but hakmat. Okay, ngidang idan ki bawan na din jong ki team number 12 ka tadi ka team number 4 mo ngi ki team number 4 kila dan hajan jong ki team number 12. Hoy. Hakmat jong ki tangbang ki team na ambak ki dan breo mo. Ki team number 12 kila spot na balawan ki breo hajan jong ki. Spot em ngin pet menca mo ngin pet menca kat 4 red ke sonang. Okay nglai dan ba i team number 12 ila spot ila i yaki team number 4 try ila spot ila ai signal yaki team sung iba hang te ga area ka jon breu te mentang ini seki hab shim rotation ba hajrong jong kiru ki don sa ko ka team kata de ka team number 14 bangi i hajrong ta I think kimpat notice ba don ka ka team hajrong jong ki kirang itang i kita team number 4 but naka left ka jong i ba pin dam hoy ba pin ni ne te i ba
Okay, iba tang ke team number 4 hantai. Okay, ngin pet nak sa kaway ki team mo. Ngin pet nak apa map hana yo badan fight menta tangin pa badan fight. Damn. Oh my goodness, pet ha map. Oh my goodness, pet ba. This is going to be the biggest fight hana ta menta. Team number 15 kanang loot sa dyan jang island. Kamay pro kadang he palat. Ngidang pet menta. Okay, hajan jang i team 12 ngali ila jan gitu ki team 14 mene. Okay, team 14 di ki team ki JD Juniors ki team ki jong i mo. I nya support namin ki team jong i. Okay. Iba Zion try la notice ba hante hakmat don breo. The teams kitang don chadin because he's the team IGL naga team 14. Iba Zion de team. Okay, team number 4 ila spot ba ladon ba 1 nang taki. Kiwan nakakali hakaju kakali. Oh my goodness, kato kalong ka ba very dangerous mo. Menchang hakaway kakali barak sangut. Banda spray ki enemy banda yo iway knock. It's hard to say ban bye bye. Okay, ngay itang haka na ka area nga ibon hagi team spet na ka side jong kiro kadon ka team number 9. But Sharum kadon ka team number I mean Shandeng kadon ka team number 12. Ini pet menta mo haka map ngini i menta. Ini pet ka map mo kala shrink na em ka dang datang stage 1. Okay. Kat dang hack ka zone kampat don fight. Ani mano gini ki team ka badon cha bar zone kita ki number team number 13. Kita kila rotate siya ba jngay palat. The hopeful bakin yo ki medkit and I think can say kendo but ka team number 10 kita ada goodness kila banyak kendo na server ni daki 1. Okay ngini pa hanya hajan jong ka team 12 mo menta. Excuse me. Okay, team number 12 kidang long back center daki mi ta kila long sandwich bakis la ban siat na ka team 4 lani la team 14. Tingi i hang na ha. Sakalan po chan ki lalay ki team number 5. Ki team 5 kata ki shong nakabay it's not that safety. Oh, okay what yali wat kali okay ngai im ta layo ngaway kali manta kin sapoy ha kato gadja ka badan ki team number 14 but ki team number 9 but team number 12 hajan jong ki dagi ya chakate ko rotation baki iyat manta hoy ha ka team number 9 kumbanga ong ipi mina ko ki don ki team number 9 ki team number 14 but ki team number 12 kita ki team Rimbay ki team Nagamas but ki team JD Junior. But kini ki team number 5 kita ki team iyo kumtong an shupet chamo kindet. Oh kita ki girls room. Oh sorry. Kamde chu girls room. Kita ki Decepticon. Hoy kini di kitu ki ba second highest skill nin. Second highest skill. Okay, ngenya move on na siya ka team number 4 dari ba. Oh my goodness. Ngenya pa kindet mo ha ka map la ibang palat tang ba ka players pat empat sim fight kidang ya ba beli kita ka tang top 9 menta ta ki habanya kini ba benilak kai ba benyo ka position ha kata ka top 9. Guys, you comment pi ka team you pin yara menta si mana ka team benjap. Which team? Nova team mo. Oh, fight sa tayo mo. I-shock wave ila. Yos knock na. Dang damage. Ngay ilang i-damage mentan, but insa don gaway ka fight menta, nginyapet menta. Team mo nang ila damage. Iba Garrett ila damage. But hakpo jong idan i Megatron, ila push through Megatron. And will he take the fight? Oh my goodness, what a knock! Not been. Itadi i-shock wave ila yun. And iparlok jong i not OP idang siya iyo dang iba scream idang heal up and in kills jong. From where? Oh, molly to ngalamut mundur hana katuka. Third party mentang ngala ila poy ka team 16 baka team number 9 nanday but ka team number 14 ka don lang hajrong ru. And i-shock wave idon hakmat. Will he get the spot? And he's going to get a knock. Oh my goodness, kajing bakla jang i-shock wave kalong kajing bakla ka bajor. Ka team number 16 kalawan hajan but kan long ka third party kan chim ka find niya lasang man third. I don't think so but idon marway team ETR. Shock wave was a big mistake but ikhamte badang don iway I member hang to jong ka team number 9. Okay ngi idon Megatron Sky okay lagi I grenade. Oh, what a damage. Small damage ka tumantan.
Shagaway ka side ngai idon ba fight. Okay, he's going to get. Oh, what a save! What a save! What a save! What a save! Matangi isha kanega way ka team Canary ki champion e-sport ka don fight but ka team number 4. Ki team number 4 mene kila split but iway. Oh my goodness. Ila man siya match iway team jong ila dead but I don stang marway 1v2 hati game but iway dan sabar. And turla siya anak hiperlog jong i. Plus imabit harap show. So this will be very hard for the team number 15 ita the champion e-sports. Kabha ba ipet no. Ray Janjar, I don't think so. Oh my goodness, what is he doing? What is he doing? Will he survive? Stang mi imarway. Ben poi siya ka top 9. I have done come and survive ha ganang match. Moving on. Siya ka team number 9 i ila spot. Iya ki Biat Gaming. Yes. Kanya rin team number 7 ki Biat Gaming. Maso ni Biat Gaming gusto ko kumaday. Kiten garo tip iga kerteng garo. Yo bakla ngaro. Don't mind mo. Okay. Niya move menta siya siya but I Megatron but I Scream but I Way I Sky idang don haga hajan jong team number 9. Okay, ngayon try last spot I Zack that yes, this name is Zack last hope menta. I ba Zack last spot I team number 7 stay ka Shiliang and ka team number 7 ni nyapet menta siya. Team number 7. Megatron idang user grenade ni team number 7 pat kirang sim ka rotation ban pet hakano ka location ba kambyang I Megatron man ta I plan man kawang biang da u grenade they will that grenade touch ya kan team number 9 ni niya pet mo niya pet amo guys ngan chu okay back to the game. Ngimpan ibadan. Okay lah yo knock I Megatron ya I team number 9 I spot mentan hanto mentan ila sya push I Bazak. And oh my goodness jing bakla. Oh 1v2 or what? 1v2 man. 1v2. Best game by the Megatron. It's kini ki gunpower jong kita it's the best gunpower. Okay. Adam Tom kita dari team number 2. Ini penyak apa map mo mentas. Oh okay. Wait. Team 7 nila yo damage mentan na I Megatron. Megatron. Lay. Mentan ni ibadan ka fight. Nginapit mentan ha map ki dan hano kini ki team Atom. Okay, ki team Atom ki dan chaka ka site. Empat yo ka kill issue yo tang ban knock. So it's a big loss. Bakim empat yo ka kill. Tingin pa biang siya ka jo himantan mo ngay iba I team number 9 I fight mantan but ka team ETR ka dan hajan dangam taray babakla nga hoy ki Atom Esports kilaya jan. Okay ki team 7 kila taray la shim ka rotation iway lang shim ka rotation ila flank na ka left side jong yu and ki team number 13 ki team Kingsman ki don how room jong ki team Decepticons. Okay, ila spot biang I Scream. Okay, ngilang I menta. Baka map kuru kala chef sharum. Oh my goodness. Kina menta ki hab ya pet shate. Cause wow. Oh my goodness. Mentan ngai I ka hap prank jong kinegi crazy. Ki team crazy ki long bait center bait hakanega area. And I think menta taken sa push because baru ki team kilaya 1 banyak rush na prank zone jong. Kebon kini ki team 7 rook kilash rotate na menta mar bakal ada ka stage 3. Kumangau IP Atom kilaya jan poi ha jan. Ini pa Atom mah menaki. Okay, Atom jari layo itu ka kill menel ada secure. 4 tip try. Okay, team number 6 but ka team number. Hey kita menta team number 6 but 7. Okay ngilayim ta. Kumangau IP kinsa sya push. Naka zone mentaki la fight iba Noah insa siya monitor dam taray nga yes will that monitor touch no I don't think so yes iti team number 7 nila siya tambay bakla de bakawang na iway team taray okay kina heal mata kina ka fight situation ki team crazy but ki team Biat Gaming manta mana punya job hakane ka fight okay ngai ka shim damage mentan Biat Gaming last shot damage. Oh, but ila shot niya bro. Oh my goodness. What a match by the Biat Game.
Oh, what an idea! What an idea was that? Bạn nuôi là shot knock. Bài đơn itu kêu chị ông itu jok umpanyang ta plus 2 ang. Atom spots kila it in a drone bala spot iki, but I think there's a grenade. Oh la! Will that grenade touch? Itu way kawang siya kaway ray kamte ba don enemy hantu hajan kaway ka jiki. Itu jiki skyline. Kila siya damage. Oh la shot knock. Done sa last man standing if I'm not mistaken. Naka. Hoy, last man standing. Last man standing jong biat. Oh sorry ki man biat. Crazy team naki crazy. Oh hoy, nakatay siyang done stang last man standing. Ngam taray shuray kine banyo ki revival ti way low ga damage. Ini pet mentay ti way stang way kin push na M kine ki biat gaming niya kitay. Kila secure ka 3 kills. I think that's the last kill bakin yo ikatay. Yes, oh hoy. Ngay iba kila yo. Menta kila long 4 kills. Sa stang last man standing tadi iba Charlie. Dengan try kila spot and oh my goodness, that they happening. I think that grenade might have touched. Ini pa Chelsea. Oh sorry, Chelsea. Why my head is Chelsea? Oh, what a grenade! Na TK ba biat gaming. Oh my goodness, what a game! What a game! Okay, iba etam ilay spot ya ki team JD Junior. Hakatay ka way ka building ila stro ba ila mag iki perlok jong ki ban ong hangtay don ki enemies. Tay yasu. Husiar ba mo? Okay, ninya pa. Okay, ngayon pa naman ta hagawa ka map. Oh, kidan bala siya rotation siya din jong juniors. Hoy. Kilawan kina ki team number 13. Kita ri Kingsman. Hakpa jong kidan ki juniors mo. Oh, kala don ka fight Megatron. What a fight mentan ngay siya ka Megatron. Dang ataray mentan Megatron but ka team EU Megatron. Okay, Megatron ba hoy. Ilayo knock sundan. Ilayo knock mentan and way ke team number 10 the goodness. Oh, angut kila siya. Oh, way la siya. Penyak mentan ni way tengam taray sura ba inyo ka revive. Ngam taray sura ba ka inyo ka revive mo. Tengin pa yaga team number 16. Team na 16 hadin jong ki kadan ki team gini ki Decepticons. Hakmat pat ki don ki team JT Esports. Te mentang nang suban ang manaban long sandwich ang to manaban yu haba hadin ro kadan ga team Decepticons ki notice na kataru tengin pa iga team Decepticons ki tip na bakad hakma jong ki dan ki yu okay hoy ki dan hagaju ko por kabat hoy kila notice kata ba dan ki enemies hakma jong ki but kila yo kumba 5 kills kila secure ka 5 kills jong ki nimpa iba dan fight mahno menta. And plus kada ka shift ka zone. Okay. Lasya siat mentan. Oh, bakin jong ka ETR ilayo knock way member jong Decepticon. Excuse me. Oh. Tingin pet mo. Iyo. Oh my goodness. This is a big danger for them. Kalalong very dangerous for them. Iyo in way member. Okay, layo ka revival na iyo ra. Ila yap iba peng ila sya knock ha iba sya wave mentan and we have our guest ila poi mentan tara idang kwa shong touch khindiat. I think in already ha next match if I'm not mistaken by hapsharas mensa surprise pi mana tai guest jong ni mo. Okay, oi iba peng in sayo ka revival na i Tango YT ni ko ETR ila spray biang yaki perlok jong ki Decepticons. Oh my goodness. Ki girls thrones kila knock ya ki way ki team kita de ki team JD Junior. Ya ila knock ba ye Zion ru. But la sha finish ye ba Zion. Ngi ila min ihna. Okay, Decepticons ru ki iba Scream. Oh, Sky layap. Scream layo revival. Te dan stang arngut. 2v4 situation ta. Oh, I mean sorry, 2v3 situation ta ngam parai surah ne. But ke team number 10. Oh, hoy. Ikan bana. Okay, layo abakan skill. Oh, what a knock. Tayo ipat tip. Teammates yung ingam pag-irag team number 10. But insa secure ka, kills na try. Yes. Insa shim na kills. Yes, last shim. Iba scream na yo. Ibang ikaway ka kill. And he'll be the last man standing if I'm not mistaken. But imla sure ban yo revive ya way para ma. Mentangin po siya ETR. Oh, sorry. ETR. La siya knock way tang ba ngam taray ra banyo revival na layo na.
payo ra padan ra ba revive tharai i hoi Ishakar sorry Megatron ru ila sha nok shapo te kam yusura im kwa shura ga revive de number ka zone kala jan kan de so ka stage 5 zone ma guys stage 5 hakma jong itep in cha bam ne ga zone kin yo nam secure ki Megatron sha kan ne ka why I'm telling Megatron Decepticon sha ka kills ka jonki Nya pe han tay mo yeki pongski mut le kum no ngam tharai shra I Megatron te ila yap ha ga zone la sha bam na ga zone but kini giwe ETR team ro ila yap mo sa stang arngot maki scream isa sang marwe itaru irung na po tingin po siya ka team number 8 ha team number 8 hakmat jong I dan ki team number 13 kita ri Kingsman but ki team number 14 kita ri JD Juniors but hakmat so team number 6 kita ri Girls Throne you can say okay ha side ni iba dan I team number 12 ka tip I notice na kam notice na ine I you try la notice and idang okay idang hilap let's see itu way that le healing na kumna healing battle na kya ini po siya ki JNT menta try nya pet ila spot yagi way enemy ila shoot spot tamba okay yo small damage that's a very small damage kibyang idan ha zone mai hakmat idan ki atom esports ngai atom esports kala shim ka fight mentan but ki biat gaming hoi but ki biat gaming ki atom esports ki iba hustle in like a drink but hasa jong inga ka team 14 ro ka john mentan tengin pet ha I okay ka Girls Throne impa yo ratang shikil ro ngai istang damage tamba mena ngai ide bagi nok ne sia jing sha kum namta try la sha tu kill mo okay ka team number Atom Esports sorry janong esport mo so sorry kila yo move ban rotate no ba hakmat ki team number 14 hoit iba Zion but iba Cruz ila yap ki don stang ki arngut iba Imi but I boy and kila yo notice ba don iwe I player hante hakmat but ki don hapreng ga zone it's a kabyang tamba dari basa sandwich kate kalong ka bajin jartam ni ki team number 7 kila yo fight but ka way ka team number 7 team number 7 ngim yo imentan tamba okay kila chef nga mut press no to okay ETR kila wan na din ay kom na ETR sa sang marway oh my goodness ki way ki gaming lapay ane okay Imi la yo knock tamba dan ba siya to kill yes okay sa sang spot team de ngai atom mentan la siya knock mentan ngai ki jom ki team atom nata ETR pong ilayap atom ru la sya penyap mentan this is a very big fight okay ki team Girls Throne kila ya ki team atoms but ki mentan ki dang spray random spray ki siong ki team number 8 kila 1 last spot okay layo going kila neta habar zone ite dang pressure 1 ba kila sya no and kila nem score kill yes kila yo ka art kill mentan Mentangin pa yan apa deng mo hapreng na siya kidon okay ki team number 7 kita gibiat gaming kila shot knock ki team number 7 team atom tangin nang pet mo mtangin lam no team number 7 ngi ki yo nam ban revival ngin pet okay oh pa yo revival balik to ki yami okay la done diba oh my goodness it's a very open katega revive the day by done by the la bani atom hustle ye katay tamut it's a free kill okay atom ngalai ibala kawang daw ni iba SG and dang din nok na di kill na to mentan ngi kum kumawon pedro okay inya move na siya ga away ka you ki team kita di ki team ngin pet team number ETR sa sang marwi ba tango YT ba kamajang idan ka team number 4 baca ka right side jong i JD Juniors baca siya ka left jong ide ki atom dari crazy mo okay ngi igadon ka fight ki team crazy siya tay nginyapit menta ka team crazy ru kidang ya fight kana kala long very close and kila kumbo ngai fit mena tay perlok ki habanya fight jai kan long ka fight ba jai de nama ka long tang top 9s dan team number 4 kinchim ya go rotation ba hakma jong ki dan iwe member kita ETR but ki shim fight nam shim raga to mutan ki chuya phat okay dan iwe bala sha nang habar zone
Kita lah yap siya ka barzon ro iba TMK. Bon gibarok ki team ki TMK ro klasya. Oh ETR ilayo knock i team number 6 kata jay. Oh kumna to. Light mentan siya. Oh my god. Full siya knock. But ki junior ro mentan kilash siya finish. Yes. Team number 6 mentan kilang siya knock biang menta ETR ila security ka kill zone e. Menta team number Bon baro kilayap siya barzon. Oh my goodness. Okay. Hindi pa iki. Okay, ikong bay la siya nok tang bampat yo ka revival naka-site ro siya nok. Balik ni nga kanang. Okay. Oh team 14 kinang idon nang siya nok tang iway. Imi kumno kisya kawang grenade. Iya perlok. Oh my goodness. What a game. Ta kam na legend kicing bakla kum to kilayo ka revive. Okay. Ki team number 6 ngini pet mentai layo ka revive. Yes, idang lek ka healing. Barakmat jong iru dan hi team number la sha nok mo anyway. Barakmat ide team Atom Esports. Dan stang sao team. Tang sao team mo. Sao team guys. And i-boy team number oh my goodness ki team number 6 ki girls run kila sha penyap na team 14 but naga team number 3. Menta sa sang light team kita ada ETR. Oh my goodness kini team ETR menta kilalong very pro. Since the first match ki first round baki lek kind naga round round kyong group A ki qualify but menta oh my goodness kilong very strong kini team. Very strong. Angin pa ya ki ETR sa tamba iyo tang 2 kills hopefully ba yun. Ay menta mana ba siya nok. Oi ba ETR te la pro palat tang ba ki kills boni bam diyo ra kini ki team Atom ki have move na siya ka zone and hapreng zone ang best zone ba ki yo di JD Juniors oh my goodness ki JD Juniors ki day ben la ben yo chicken okay la siya spot ETR and shim na oh hem damage la ben yo yang shim ra iba Atom shield la yap siya ka play zone ila inam kami ira iti enemy mentan ni pet mentamo. Oh, damage! Oh my goodness! Tiga grenade one team number 14, JD Junior. No, and kills malamut shim da iba ETR. Oh, what a secure by the JD Junior. Ki JD Junior menta ki ya push. Ki yo haduk ndai kill. Oh my goodness! Kaneka fight situation is a 2v1. Sorry, jangan 2v3. So sorry. 1v2. Mana ban la ETR versus JD Juniors. Come on guys, come on. Ngunya patch siya ETR mentak idang prone, idang ya chkmat, but boy, idang don ha. Yung ngin patch ya imi mo. Oh, imi try ila ben spot ya ETR. Idang shong mana balay don zone. Oh, iba ETR ijengay pala naga zone, but ki JD Juniors ki don tang kumbak ndai mitar naga zone. But ETR idon kumba arpuan naga zone mo. Ngunya pet menta mana ben job yang naga fight, mana ben support JD Junior versus ETR. Come on bite ba, let's see here your opponent. Come on guys. Ngunya pet ba menta guys. ETR la shot bam naga zone and try la ben shot spot la dan by la shot damage and secure naga kill. Oh that good and team JD Junior Kila yo chicken dinner first time ever. This is a big match. Kiyo kumba kadway kill. Kadway, oh my goodness. They are on the top 1. What a game. What a game guys. What a game. Nginyapit menta. Oh my goodness. Iba imi yo kumba 6 finish. Kumba 6 finish nginyapit na. I best companion. Itadi jong ka Decepticon. Kine iba Megatron. Ore. Finisher yung iba. Amy. Oh my goodness. World record try na kapor ng game. Oh my goodness. Okay, biang. Yun sa ikan do ipisa pa ba na yung comments. Nang share ikiperlok. But nang support yung team ko jong pi. Mono ben job yung kane ka wildcard round. Jong ka last match mentas ngi kan sa don sa Miramar. Te nang support. Yun mo yung ka short break. Yun sa one. The next map. Peace out.
lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yakin menstem menkawi. Subai mau chong hai siasi kadang mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yakin menstem menkawi. Subai mau chong hai siasi kadang mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yakin menstem menkawi. Subai mau chong hai siasi kadang mikis ni. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yakin menstem menkawi. Subai mau chong hai siasi kadang mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yakin menstem menkawi. Subai mau chong hai siasi kadang mikis ni. Iman bro, hiya pertai. Do is now si kuslai. Tang ho, you nedo hite. Perchang lang you wait kai. Hey lock, hey, jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yakin menstem menkawi. Subai
love hey jara krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki men step men kawi sok baik mau chong hai sia si kadang mikis ni iman bro hi ha pertai do is now si kuslai tang ho you ne do hite perchang lang you wait kai hey love hey jara krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki men step men kawi sok baik mau chong hai sia si kadang mikis ni Iman bro hi pertai do is now si kuslai tang ho you ne do hite perchang lang you wait kai hey love hey jara krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki men step men kawi supaya mau chong hai sia si kadang mikis ni Hey jara krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki men step men kawi sok baik mau chong hai sia si kadang mikis ni iman bro hi ha pertai do is now si kuslai tang ho you ne do hite perchang lang you wait kai hey love hey jara krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki men step men kawi sok baik mau chong hai sia si kadang mikis ni Iman bro hi ha pertai do is now si kuslai tang ho you ne do hite perchang lang you wait kai hey love hey jara krum perkat bonjai lada ne man brukam ni baik tedalai to perkat kajak yaki men step men kawi supaya
mikis-ngi. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstem menkawi. Sok baik mau chong hai siasi kadang mikis-ngi. Iman bro, hiya pertai. Do is nyau si kuslai. Tang ho you nedo hite. Perchang lang i wait kai. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstem menkawi. Sok baik mau chong hai siasi kadang mikis-ngi. Hey reta la teli kata penyuman bruyung idang duna. Sejab ha uyo yek manisnya ba lembiang ida kakak syapla. Bonwa om kas pau mengikuti disnya ba yina lok dang yo pikat ni day makna. Nei ta idau ya yin pencegakan tai cendrang. Jing im yong iyo ku caprang. Iman bro hiya pertai. Do is nyau si kuslai. Tang ho you nedo hite. Perchang lang i wait kai. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstem menkawi. Supaya mau chong hai siasi kadang mikis-ngi. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstem menkawi. Sok baik mau chong hai siasi kadang mikis-ngi. Iman bro hiya pertai. Do is nyau si kuslai. Tang ho you nedo hite. Perchang lang i wait kai. Hey lock, hey jara krum perkat bonjai. Lada neman brukam ni baik tedalai. To perkat kajak, yaki menstem menkawi. Sok baik mau chong hai siasi kadang mikis-ngi.
Doi snyao si ku slai Tang ho you ne do hite Perchang lang you wait kai Hey love hey jar krum perkat bonjai Lada ne man brukam ni baik pedalai To berkat kajak yaki mesti mengkawi Supaya mau congis ya si kadang mikis ngi Hey love, hey jar krum perkat bonjai Lada ne man brukam ni baik tedalai To perkat kajak yaki mesti mengkawi Supaya mau congeng si kadang mikis ngi Iman bro hiya pertai Doi snyao si kuslai Tang ho you ne do hite Perchang lang you wait kai Hey love, hey jar krum perkat bonjai Lada ne man brukam ni baik pedalai To berkat kajak yaki mesti mengkawi Supaya mau congeng si kadang mikis ngi Hey reta la teli kata Penyuman bruyung idang duna Sejam ha uyo yek manis nyapa Lembiang ida kakak syapla Bon waong kas paum yiku tidis nyapa Yina lok dang yo pikat ni day makna Nei ta idau yayin pencegakan tai cendrang Jing im yong iyo ku caprang Iman bro hiya pertai Doi snyao si kuslai Tang ho you ne do hite Perchang lang you wait kai Hey love, hey jar krum perkat bonjai Lada ne man brukam ni baik pedalai To berkat kajak yaki mesti mengkawi Supaya mau congis ya si kadang mikis ngi Hey love, hey jar krum perkat bonjai Lada ne man brukam ni baik tedalai To perkat kajak yaki mesti mengkawi Supaya mau congeng si kadang mikis ngi Iman bro hiya pertai Doi snyao si kuslai Tang ho you ne do hite Perchang lang you wait kai Hey love, hey jar krum perkat bonjai Lada ne man brukam ni baik pedalai To berkat kajak yaki mesti mengkawi Supaya mau congeng si kadang mikis ngi
lai tang ho you nedo hete perchang lang you wait ka Halo barok hot kublai si hajar ngo. Mentah ngala don hang ni. Wat ngo eng kerke ngala ban wan nado mene. Bangan le commentator na mentah jong PC barok hot ma. Hot mga hang ni nil mau tho tatip yang aku mi baso khmau shit baso khmau hot. Mentah ngila pai ka match ka ba ar hapo Miramar bon bha ki team sang ni mentan fly mano job mentan. JD Juniors ki berjob mentan hot ngakerpat iki we team so ki bedang poi siapa wat judu jingkermen pedang la ban penkiu bet shadu shaka top 6 ma banyo qualify siapa ka top 9 sorry top 9 banyo qualify siapa ka quarter finals. Okay, we have hang ne ka team number 2 ka de crazy tactics ka bala kan thi na ne na po ka flight hoi ka bala kan thi na ne na flight tenang top de filaban ba ka map ne kasdang napo ade ngamte itu ro ka ig tiga Jakarta ba kut rusya ijaka mi itu ro ka ya napo Picado ter Saint Martin ter ka ya chate sipo jan cuma serai ma kut sipo Los Higos hot so far nganget pisia baru khot fidon ha ka bor ka bakot ka bakhia bar ka pas ngut nat ba nganget scam ba email pa hieng email pa ya shat ya khlan lut ya support pisia na yeng ma ngakerpat pisia baru khoi ba phenya sempat ba phenya kharwet yu taw guli jung pisia khanang ba phenya yo ya ka top 9 ba phenya poisha ka quarter finals sa shisien ba sok mau don hande ngin ya pet mano bala ban pen sok mau mano bala ban ya kawang mentah. Hot, fidang ini ke team 7 ke ketengka behind gaming. Kini siang try kini shim fight but ke team number 5 badai ke Decepticons. Ngadang kan mau ke Decepticons. Play try hang ni i lockdown ila sha surround marway I think Decepticons ila sha surround marway hot. Ngatry kini siang ke team number 7 ke na po Garu Hills if I'm not mistaken. Tang bakla mga kidai na po Garu Hills hot. Nga try kila ban shim fight bagi Decepticons ni. Decepticons through kidang ya loot station neng hot. Laban ni ki team number 13 day 13 hot. Team number 13 ru ki Jan but ke team number 11 ke team 11 ke GTA Esport ke team 13 ke TM Kingsman ma. Hot. What's going away? Kita ki bait basawas dia. Hot. Filaban ni ki Decepticons kila ya loot kila kam ya loot sejengay ki kam avoid banya shim ya ka fight because it's too early and too risky to take a fight in the early game. Hot. At the moment mentay kidang ya try ban loot so baka de 3x loot it'll be very easy. Kumbang nga ongay fisiaru lay kini ki teams berohat lada ki kloy ban ya shim ya kata ga rotation siapa zone ban hole ke position jong la dia ban ya kai 2 into 2 kan long ke a ka ba itnat bhama ke PUBG hi ke de ka way ka ba fi hab ya support way ban banya ai jingkar shan nadian kan kum punya support way kum UIGL dia ni support dia pun support iki entry fragger iki brohat ma hot so far hang ni ngatry these are the only teams menta ki balong ya jan pha ngatry kala bandon ke team fight hang ni menta that is team 15 ke bekerteng ke champion esport but ke team number 3 ke badai ke autumn esport they are very close right now, they might take a fight right now ma tambah hot kidang ya jengai nang ni kniat diat ti wat sngo eng hab ai khalish kin diat kniat man tanat efisia ne fi ong gum no pat ba sngo bha banya comment hot ngatrai hang ni dei jong ka team autumn one guy Jerry udan hang ni hi po kayem ngam tip re ki team 15 ato ki tip dem Kinesia ki champion esport ki tip ne am bo we player jong ko autumn esport udan hang ni ya Ujeri udan hang ni
Dia hot. Tinggi nang ya persyak men pet ujeri hang ni ma. Ujeri uri hang hot. Laban ujeri hang ni udang shembet ya kani ke position jong u a very very good position. I think so. Team 15 kila spot kila tip badan brio hang ni because grenades are coming inside of his building. Dia menta udang shem ke position la dia, udang hole ke position la dia. Number ke team 15 kala ban push anytime but ngaru ngala ban ong yefi ba ka team autumn sru nang thinaneng kadang I support you ujeri hang ni but ka di balong hang ni and fila ban tiru kani ka gun ka ubat menta kalong ka very deadly gun ka DBS everyone bro hai kidang use you DBS hane but ngai i nang ni nang ka team kidang kawang new net nga thai new net la ban connect okay this net connect but then ka kam effect hadu kata ru hot dia ngatrai yu ujeri udang ba bayang na kani ka kamera nang ni ka buyeng menta kenang ba nang tinaneng ru hot ngilaban iya po map ru kidan bala fight menta tamba mnelai ra ngine pet shoy kani namar ba kani kalong very very close okay I think so far we have to switch ma ngine switch menta te ngilaban iba u lockdown hani ula liam tena po Decepticons kumno kumta kidon tang laingot siya so ita iwe i player ma Decepticons ang niya te hon kadang fight hani te I think so hani i kini siya ki Decepticons ki hap ya fall back no namar kala sa stang arngut na ki ma shockwave ru ula back shidien te nga try baro hoi kila ya back shidien te kindai stang arngut 2-man army and kadai bajenjar bahang ni ma hot ting ini pet no sa jong ki autumn through hang ni te ki autumn through kidang ya try ban ya be no ikini ki team number 15 hang ni namar bakila surround you jerry hang thi filaban i ba iker nga try ladang am bakala ka keteng jung iker naka champion esports idang hole ya kutu ka position ban yo yo ya kata ka shikil kan tengam tip iker nga try sakut am thi ki habile persang ban shawi ini kan ma tengai i mantaba team 15 okay he's getting a shot I think so he might get a knock right now ma laban knock kani kali laban thei na po ki autumn si a this is a very risky game and I don't know okay very good cover na iker very good cover na iker autumn si way bala shanok na po autumns and then they have ngani tu if ka position gini ki autumns ru ka biang ba ka position ki namar ba namar ba kilong kidon hapo hill ma and this revive kan long ka ba sorry kalong ka ba easy ba kin revive hang ni and very risky also kan yotho if ba namar ba ki don ha gani ka jaka ka balong open ba te any third party kala banlong ke ka ba skosi no ya ka team jong autumn ki laban khlem no kan te hoi te so far nga try ki manta autumn filaban i ni team autumn ki bon bhagi ni ki team 15 ki la shem ya ka flying ke ka rotation ka ba byang bha nga try they might take a fight right now okay that mini shot ru na ki team autumn through ka ba filaban i ni ki her ni mat kliang te hoi this fight is taking very very long and very very risky kan namar ba finishing fight slam than kumne third parties kala ban happen any time yakini sia ki team ki badan hang ne baro hot te hot filab ni kidang use you booster the way uba pen mare stat if fin pan kam booster filaban mare stat and yaka HP jung firu ka pandap ke HP jung fi kan booster it's always needed before taking a fight stanga ta baban ong fi ma ko wai mar booster ka movement jung fi movement speed ru kan come increase kan diat te fidan kam you booster if you take any fights kan te lada fishing fights but ubrio ubal dap ya ka booster but ubrio bamdap ya ka booster te ngalaban ong ba 70 by 30% chances utu ba de 70% un job ya ka fight te in a 1v1 fight te utu ba panan kam ka booster te hon filaban ni team 15 and team number 3 they're still taking a fight kadang long ka ba slam ba kan ni ma hon te nga try ngin la ban pet no ya ka map bet ka wei ma ngin shukwa pet no ya ka map te phla ban i ka map hang ne jong ki teams bar hot ki bon ba ki team sang ne ki badang ya don sa bar zone ki badon sa ACA mentama te kalong very congested hapo ka middle jong ka map kan kalong very very congested hapo ka middle jong ka map te ka teams te kinang jingai banya fight kinang slam hi banya fight hot kanang ya slam hi banya fight te nang tapade ngin ya pet no so ya kini ka team number 7 te ka team number 7 ka bekerteng ka biat gaming
kadai na po Garo Hills dai. Kadai na po Garo Hills. Okay. Very interesting name. Kila yo she points menta kini ki Biat Gaming kidang yo 1 points menta ma. Te nang tap dia fila bani lada I'm very sorry to these guys lada nga bakalaban pronounce ya ka team names yung official ni ka kerteng yung official. No, it's very hard ba you namar ba nga kham study nga shuan by direction ya. Ma what's no te hot te dadap nang tap dia ngila ban change no ya change no ga players mentang ni pet ka no shikini sa Decepticons kila long kum no happening kum no Decepticons but ki Decepticons but ki what are these teams? Okay, teams you mana? Team 17 nga try day. Oh no. I'm very sorry. Ala kelat ni to. Nele to. Okay. To. So far nga try kiwi teams through kidang ya Slam Nation fight ki Autumn's Esports through ki 4 Asian fight adu menta. They hot. Can I ask the technical team to spectate team number 6? Kita ki badai ki girls thrun te ki don shai kita ki girls thrun hang tama te ho I kwa banya check iki ki long kum no ka game juki because I saw the games mentan si phangi te okay these girls nga try kitang don here po Lost Lions and ngala ban ong ki ru ba ki dan tang maki hi ki ba yo loot mentas ngi ni po Lost Lions ma ka kham long very easy ki kan man yo loot bi marway kin dap ba kata ka pla ka back jungki even li phai yeng tama kumba namar pa ki de ki girls thrones te kumba dap ka pla jungki de ki make up ki lipstick ki te mentaru kala dap ben ka pla jungki ru te hot I wish everyone all the best dan bak bikin points ta ka thang but ekitu ki bri ki bam qualify it's okay there will always be next time keep on grinding we will keep on bringing you all these entertainment sani hapo ka Meghalaya jungi lani lasha la sini nilaban ni so jong ka North East bro away but nilaban poiru jong ka India lani international ma with your support ngidan kam ko support jong PCA ngidan kam ba yo ko support jong PCA kanang ba nginyo ban poisya kita kanang ba nginyo ban kiyo lang ye ki na po Meghalaya bro khasi jantia but perlok jungi ugaro ma te ho ai tenang tap de ngila ban pet no sai kibe teams ngi kwa ban pet ba ka zone na try kadang sa so kan no minute kum tu bakan close ka zone 30 seconds ma ka zone 30 seconds kane ka zone ka stage 1 zone so kan sa so shi phang so shi phang kan sa stang close not ni ka zone and I think so mentakan selong kam day tan hadu kata baki brew ki nation fight they'll try to avoid taking a fight early games lani stang bambansi baki nation fight ki hab nation fight si ma prolong te hot te flabani ni team number 7 kita ye move team number 9 kita ye move every teams they're still taking a move mentama te hot ka zone ka lakhang we still have like 3 more minutes bakan khang myang so ka zone so isin okay they're taking a fight right now so okay te hot very sorry namar ba team number 3 kila do yo way player ma Autumn Esport they lost Jerry hang tu te hot te an nga try team 17 ru kala one na din nga try kan sim third party ye ki team number 3 bade ki Autumns ne team number 17 te hot nga try hot there's a returning knock coming back from team Autumn the hot honey try kila long very intense kan try kila shrai way but I am very sure team 17 menta kidang one din kin say shimbet ya kan ka third party team 17 fila ban check ya team 17 ru 17 ki la ban ya shim ya kan ka third party nang ni ma because ka try gini saya team 13 te kila ready patch hot kumba ongai saya kila shim ya kan third party na din ala ongai saya duduk meneh ya saya na duduk meneh ala batai saya team Autumn kila do arngut kila sha finish Iweiru ngala I told you guys nanduk meneh this is a very bad move by these guys kila shim ka fight la shim slam palan kim dei shoot ban shim ya kan ka fight hadu kan ni ban bampor da ka sausan minute na marba any teams kila ban wan najan ban shim ya ka third party ka fights ka baslam du ka de hadu ar minute lada fim ya la ban shim ka fights no yung perlok jong firu tang ba finya save ka team jong fi menta ka team Autumns they are in a very bad situation menta namar baki dan marway hang ni baki dan marway te
Hot, there are kidon ki teams ru ki bedang ya jengai bahana ka ru kidon ki teams ki bedang don shabar jung ka zone ru baki khap bandrung shapo jung ka zone ru kan kidang pun baki teams ang ni te nga nget baki ni ki teams ki hap ya shimud wud ya kini position jung ki because namar la dala kham slam palan kan selong ka bajin jar bha ya ki kumtu banga batai fisia mentan it'll be very very hard kan te mentang ini pet no yang ini ke team number 11 ke bedai ke JD Juniors mo JD Esport Juniors sorry dai ka I'm very sorry GTA Esport I'm very sorry hot GTA Esport kita ni I don't know why beli udang steer sa itu guli internet pala guli na kumno ngam tip show lani utu guli rula ban rimai ni samla jung ibarim lu te hot at the moment gila ban i mentak la shim fight ke team number 17 ke shim fight but ki team number 15 team number 17 kabadai the Kasi Street fighting with the champion esport. Hoi, laban ini spree ni kier mentai la sai ben spree team number 17 away la shanok te a push coming by team number 15. Okay, mentai ki last tang ben push ni kier ni dang knock away te ngat sai kan sedang ka 1v1 fight hang thi paramar way 1v1 fight hang tu hajan te sepet hang tu hajan te hoi mentai kieru idang push ni ka bagi because like team number 17 do hang ni sa marway he's the last guy right now and team number try hang ni this is the end for team Kasi Street and I don't know why team Kasi Street ru kidang bampor kidang yeng sa nang tunalor they've been playing a very good role mane baki yeng nang tunalor kila secure ya ka points nga try 3 points la ngam baklara and kila don ki teams by a fight menta. So we will try to take a fight. We'll try mentabang ini spectate no yakini way. That is team number 7. Team number 7 kibidai bet gaming. Ngatay kila yash fight. Mentabat kitu siya kiwi ki team number 10. Ladangan bakla hoy. One person ulak shot knock. Uday the dirt ulak shot knock mentama. They're fighting with team number 14 if I'm not mistaken hoy. With team number 14 kabadai ka JD Juniors. Kidang ya fight persya mentabat ki team number 7. This fight is long complicated bah namar baki dang ya fight long range fight the effect hana du kata ma dadi ba kham hajan hoy and team number 13 ru kidan kham hajan hi manta ba ke JD ru I think so this will be the main I'm very sorry guys kaniru kandai ka jaka ka main spot ka ba na try kan kut ka map hang ni kan ladang bakalanga kala ban kut hang ni hapo Menasi lani graveyard or maybe junkyard but then you can never predict the zone okay satang dangal kahi mga nganang ban predict the zone mo ngang nung batai visi ako no kita tactics ru that is kadai jonga that if ko aban yo coach nga so baban contact nga ngan sa I coach fi with a very good experience coming from me kan so yes hoy te take a fights take come do na the 54 players still alive san pusangut ki players kidang alive te kidan hadu khan riu team kidang yasa khan riu team kamut tang shi team kidang yap this is also the stage 2 zone te manta ka stage 3 zone kan sasdang no hapo ka r po second ka stage 3 zone will be closing in 15 seconds menta te hoi 15 seconds I think menta kani kan sadai ka way ka fight ka belong most intense fight hapo Miramar because 15 teams kidang don what ka taru ka zone kelas tang ya kani ka stage 3 zone kelas dang te and I want to see the map kumbang ongai femine kalaban kut hang ni hapo minas graveyard kadai hang niru but and kani ka fight kan long very interesting why namar bone covers ba ki bone bagi covers na side na in eru they can play like very easy all the teams kilaban shim ya ka easy spots hang ni te ki bone bagi covers ki ekam to especially Miramar te ki bone tang ki luam ki bone open area what's go e kata jing I hon chabar ma te hot te hadian nadam nang ta ki bone bagi teams ki bidang yarung shpo zone a I think so dalang ang bakla mga kinisiaki team what to say kinisiaki team CSG champion esport. Okay, I'm very sorry guys nga kampet day kamat team number 2 mentang ini pan team number 2 they taking a fight mentah ho team number 2 kila shot knock away team number 2 badai ki autumn esport day ho sorry ho I'm very sorry
crazy tactics hot. Ni crazy tactics ngana kan mau gini siya manin hot. Te hot, te artili arngot te shockwave dan hang ni halor hi. I don't know. Ngania tu if siya deh. Jong kini siya Decepticons, they having a very ngasai jong Decepticons mentaru kin sim ya fight menta namar baki ya jan bah but ki team number I don't know. Can we please check Decepticons right now? Namar bagi Decepticons kia janbha bat kini sia ki you jong you. Decepticons ki dan hang ni ngatrai ngaptip re shockwave bale siat hadu mentaru. I don't know what's happening with him. Kadai ke ping jung u ne, kadai ke a ne ngaptip re udang shongsa hang ni ngatrai kadai ke ping jung u te hot. Nginya check guy. You away u player na jong kini sia ubadai u star scrims. Udan shay star scrims. Long Philippine check you star scrims number ba. I don't know what is happening right now. Kinisia ki shong bet. They're not taking fights. I don't know what's happening. Kajayu kinisia ni. The shockwave mentau la shim ni ka wake a shot. Okay. One fight is taking. Shockwave is taking the knock. Can we please show shockwave? The shockwave udang fight hang ni. Beyond udan hang ni hapo. Jogi team number 5 only fi team number 8 kalong very hard yaki bakin kyushin shalor te hoy kalong very hard iki te rocket also he got a knock mam try to Beyond also got a knock by star scream sangni mam star scream I'm very sorry hot guys te hot te ngatrai kini sia kim dei ban her support because they are only 2 man power kim la ban fight te ngatrai hani team number 8 kalong ka ba e bhai ki with a good grenade with a good okay ula half support and this is the only moment bahwa shim ka fight hang ni hatu Decepticons kila nem hang ni ban shim ka fight. This is the deal they're giving now right now. Ngam tip re jayu hang ni ngam tip you star scrims le you hang tu mentan. It was a very good one. They hot la de finish mentan nga try OM ki kham pat de finish re mentan. They nga try shock wave through he'll try to run from this fight just to get some points for his team's ruma. Yeah, I don't know what is happening here. Kajayu ya shockwave. Te ngam try beli shockwave unyach ni. Ngam tip shu ka bajai ki. Okay, maybe mentau shockwave udang shim da wake position. He doesn't want to take this fight ne shikwa bane survival times ne ngam tip re banyak survival points ne ngam tip re ka katama. Te okay, kadai ka tactics yung ki hi. Te okay, well played by team number 8. But then nadu mane ngam tip shockwave ule you uyang sa hang tu. Te okay. Te at the moment ngila banyak pet no ikini sia champion esports man. Champion esports. Come on guys. You guys naduk mene via shim fights. You're very daring. Via dare hadu kata-kata banyak shim any fights film ya le ran you don't hesitate. Ma hoi and ka zone ko dan shakini sia hi. Kumba ongai fi sia ka zone kanan hapo graveyard aim ta. Te I think so a push coming from team number 15. They are trying to take a fight with team number 16. Hoi. Filaban i hani team number 16 kidang yang mare shadian shni support ka church and team number 15 okay they pushing they don't hesitate take him dan kata ka jingle ran ki kim tiang ra ki push back ki kwa kill points ki kwa ka points ki ka ban kiu bha shdu shalor khnang ba kinlong very confident kan on the next match ikum tu okay ngasai la banyo ka knock mentang am tip re kamyo re ka knock menta okay so far okay kelayo ya ke returning returning fights kini kisiaki team 16 te okay team 16 kidang try ban mare ni halor ba hang ni halor utai kidang don ki teams ki ni okay kidang jangai mo and so far ngin expected ke team number 12 they're taking a fight menta ke team number 12 that is team rembai with 2 mans kila do arngut you brio te kidang yashim fight mentan ngatrai kidang yashim fight ber ke team number 11 ke badai team number 11 ke badai ka GTE esport okay ha kadan hang niru ka TM Kingsman ki badang yashim fight but ka nika team rembai ki dan pedang menta and you can see menta ru hang ne ki TGN ki don hapo jongka very dangerous position menta why namar ba brokhot ki players yung ki shanok lut and they are on top of the hill. This hill actually it's not the right place to sit for a very long time because you're getting sprayed from all the directions like they are getting the sprayed from everyone kan mentama hoy te nang ta pade nga try hang ni filaban I ka team 11 ru they're trying to take a fight but kini sia ki rembai and everyone they're trying to take a fight right now ma
Hot, everyone are trying to take a fight right now. Te hot, nga try ngila ban i ka spray ni tambah spray shway. Te ngila ban pet ya Decepticons that is shockwave udan marway, udang try, udang yo secure shield say hang ni. I'm very sorry guys. Udang yo kata shield hang ni mo Shockwave, he's playing a very major role naman taga team so nga try ni siya ki kwa palat bakin qualify mo ki kwa palat ban qualify. Te kilayo kata shield and hap try ban loot wood hang ni okay nga try kwa ban loot say namar ba ngam try kidon medkits kidon ni te hot te if I'm this guy I'll just get maybe like 13 14 15 medkits te ngilabin iru ki girls throne through man ta kidang shim fight girls throne kidang shim ka fight te hot kade support jan lost lions kam dam bakalaranga ki girls throne kidang shim ka fight because I can see on the map man ta kidang ya fight naduk meneru. So far tu ang hinam palaban patch tu. Tengin patch nak team 16, one members la down, one member jong ke team team number 16 la do ma hot. They so far they trying to take a fight right now. They ngatry ki hable ban revive ne kumno ma. Team 15 ani very aggressive team ya kini sia. Ani ki team 15 te kilong very aggressive. Aduh kata ru. Kim dan jing salah jing salia jing ma. Champion esport they playing very good right now ma. Champion Esport kitang try ban. Okay, that net beautiful net coming from the Champion Esport. What a grenade. Ani ulah si itana pula utu grenade menta. Last guy di upang. Will he play ulah nim upang malek kai kam kekerteng. Will he play the game like his name? His name is Pang. Will he play like a game? So yes, Pang kidai ki belong very aggressive, very mean and very long ego ha kan. Ti hot ula ne malek kai mta. But bangin pet yang ni ula yo ban I can revive yang menta arngut ki team. Hot and again ka team jong ni ka si ke kidang try ban yang knock ni but kilayo ru 7 kills so far te an ka kidon ru shabar zone ki hap try ban rung shpo ka zone an ka team number 4 ka badan hang te haneng ru ka badai ka project is hang ni kidang try ban rung shpo zone I way la sha knock ni te right now project is kidang try ban rung sha zone and I think so hang ni gid sa sha knock hang ni they taking a fight menta team number 16 kani galong 1v2 te la sha penlim hang ni way but team 16 tu kila sha siat kelana team 15 ma they okay PA Kazi is taking this bullet namantaki namantala dia ban yo yarap perlok andai tama kami yo shu ban yarap perlok ai mentama but kalau ka bajenjar bai kini sia ki team number project is bakin rung support zone namar ba there are so many teams mantaki dang up. We're waiting for you guys ki ang ba yunta. We're waiting for you guys. They hot kolong ka ba you kaba bhai ki team 4 man tabi kendrung wala ki dan stang lai ngur ma hoi filaban inang tin aneng ru ki team number 8 ki dang don nang tin aneng the sitting team number 8 ki dang shong nang tin aneng ngatrai ki dang pet bi shine support ki team number 8 hoi team number 8 ru man ta ki haprung support zone man ta that is ka team number 8 ka bekerteng ka blacklist ma naduk mana they okay they're taking a fight right now team 11s they're taking a fight right now hangni number 4 fly ban team number 4 trying to push on Pang udang don sa ang tehdian I don't think so Pang utip badan chini shadian ru Pang is getting a knock right now very bad play by okay ngimla ngamnam ong very bad play by Pang ula long sandwich hang tu hapreng very sad by Pang usha sandwich but nakmat but nadian whether team menta ini siaki champion esport kidang lama bandung sport zone menta hoi this is a very interesting fight menta ma hoi team 14 ru kidang up ke spot ane they might spot team number 9 here and okay team number 8 here kidang hang ni ki team number 8 kidang try ban spot ki team number 15 ki champion esport hatu ki champion esport kila na bandung sport zone namar ngatrai kidon shabar ke zone and one knock with two players left ngatrai naga team jong 15 ma I should try okay so far they only got the kills kilayo ka kills ka babiang ba and menta te ka date so ki wiki team sang ni te ngila ban pet menta team number 7 ru menta gidang should up fight mentan jong he player jong Decepticons he's the only guy and very sad to see baki don tang laingot but kila du kloi bahai ki iwe players jong ki ma te hot te menta idon ni gasli ru badang should up fight mentan and that is the kini saya kidang fight han ni well
Okay, team number 7 ma. Okay, team number 7 and team number 11 kita fight hang ni. Team 11, I want to see team 11. Namar team 11 la shanok iway menta and they are not hapok zone kadon stang 3 seconds back in rungsha zone, and this is the main part bangin yang check no ya kadu ka teams kabadon hap reng jung ka zone, because that is the only team right now kaban yo ba ban attack ye baro khot ya ka teams kabadon hap reng ma te hot ngine check no ikitu sia ki teams kabadon hap reng. Okay, minta fly ini boy ni udang knock team number 8 ngatai kila shanok shabor shabar ma boy, he's still taking that number boy, you know that you'll still get that kill. Why are you so greedy? Mari habis pause zone saya. Safe field defense yo habis itu kill dia. The hot. He's still going to the zone right now. Team 13 mentaru kidan hang ni kidang upload ya baru hat kini siang. And I think so he will make it. He is making it to the zone. Very easy. Ngam tip re balai dah mari so kom tu. So okay. Njulelai. Okay. Tedang dan ni imi hang ni maroi berang sa hang ni imi maroi besa hang ni ma. And kumbang oi team 15. They will get a lot of kill here ma. They will get a lot of kill here. That is team 14. Team 14 kepada GD Juniors. Laing hani GD Juniors hani, and with a grenade also at the same time. He's getting cooked and getting blast at the same time. What a combination, yeah. What a combination by these guys playing. Okay. Team 11 and team number 13 kita fight menta. They hani team 13. They're getting 4 kills menta ma. Team 13 they're getting 4 kills menta. There, ngine fight now team 15. Okay, team 15 hang ni kila ayo hadu 9 kills and they pushing him right now. Ngatai hang ni ke push ke ba ibang ba ke jing fight hang ni. Udindai usha knock and the last guy is coming namanta na po team 15. Team 15 usha siat ang tinalor and kalong ka bajinjar ba. Kadan stang 14 sa ni manta. Will he get this grenade? The grenade is being cooked right now. Ula nem banok daw ni grenade. Ngatai la banok ni grenade. What a play by team Champion Esport. Oh my god, you beauty. That was a very good grenade. Kila ayo hadu 11 kills. I can say these guys are going to the quarterfinals. You guys, kila ayo book lupa ke tickets namenta ke quarterfinals. But the Philapoi quarterfinals, we have your book soccer tickets, semi-finals, and then the main stage for you guys. Buffin your book, your ticket, shaduk finals. And then hold, he's trying to return, return ki bullets. Namanta ki team 13, teki team 13, matry kila yo ka spot kapabyang ba, and ngalaban ong ru kadai kani ka team number 13 ka manjab ma. Okay, very well play coming from team GD also. Hapor ba? Team GTA. Sorry, I'm very sorry guys. Maaf yang ama. GTA. Namar ba? Ngamtip jayu ni. Okay, they're coming right now. Okay, shot knock biang menta. I think so kan ka team number 13 ka TM Kingsman ka banyo ya kani ka chicken dinner, and this is over guys. Team TM Kingsman kila shim ya kene ka chicken dinner with 8 kills. 8 kills, 6 kills with 6 5 6 7 kills. I'm very sorry guys, very bad with maths. I'm very sorry. Me hot kila yo 7 kills and bagan oif sia kibawan balai. Very well played by these guys. Kila yo hadu 11 kills. Okay, 11 kills. There nginiapit man ta kadon hang ni ka stats hang ni kadon tang artily ka stats ni, which is very surprise. Okay, very surprise ma. Hot filaban I naka team CK hi surprise sire kata going all out, but would finish through hadu sun damage through hadu 850. So yes, very well played by this guy. Ngamdak nang ban pronounce ka katang fi ka dai CK you fit. Okay, very hard to pronounce ini ma. Takadaw fi di banyak bu ban kerteng kapabyang na markum kini kerteng kini masyarah po PMCO haki tournaments bahe ma. Okay, so yes, and also best companion day pang kumbaong mene ngi pang mene idang revive naman tayo teams ladi naman tayo teammates ladi kibala down arngot ru ila kloy ban revive ay kumbaong akum kakerteng kum tayo long hi very ego long kum tayo ma. There, adin na dam nang tarong flaban I ka health restore jung I ka de hadu 177 and ya kani ka survival time hadu 1513. So yes, and nga net scam ba ki baro ki teams ki balya kam tasni. I wish you guys all the best. You to say ki ba qualify naman ta ka quarterfinals, a big one. Quarterfinals kan salong ka ba. But no hard feelings ki to ki teams ki bam qualify ru namar ba kadon ba
kapor ya ke bro ba kidon ki bajab but kidon ki barem ru henry ya gitu ki barem ba kam qualify ru nga ong ye pisia ba sa shi sien ba dia practice ba with good practice learn ba ya ki bro hot ba fini le kai kom no ba fini push kom no ba fini le kai bro hot fini ban learn na kini ki teams ki ba he kom ta bro hot ma dia what you do jinkirmen kinang bun ki tournaments ki bawan but yai follow ya ke GDE Sport hapo Instagram kanang ba pinyo yakini ki message pinyo yakini ki ki post ki namata ki tournaments ki barit ki bahe ki namar dala dab yakini ka lan dala dab yakini ka lan event ru ka bashi lak tika ka prize pool ani ka MVP ru ka bahe ba ka dor ke bro khaj fin sayo ka batang sngotan nat ba ta ka daw ya practice ba ka prize pool ka do shilak ki bajab ru kin yo ra ka pisah ka bahe ba ka snam ka bahe ba dia na I sashi sin kuble pisia bro khai kibla participate agani ka finals jongka wildcard ya kitu gibam qualify kumbang oi pisia so isin ya practice ba yele ba ya le bhai ko homework jong pisia khlang ba phindai le kai next pre phensai la ba ban ye le kai kum kinisia ki bele kai kisi ki but ki wei ki teams ki bakhlan ma te tang ka ni hi tengin sai kundu biang pisia sa Kano game kadang don. Don game shum nasi. Friday. I'm very sorry guys. The hot quarter finals kan do Friday. But itu teams qualify. Ngin sa update hapo Instagram. Ngin sa alur baru hapo Instagram. Saya check ya ka team jong la dia bafi qualify na film qualify saya check hapo Instagram. Baru hot di ngin say pet hi yano fin ya kendo but nang tu fin sala ban check kita ki teams kan kitni ki teams ki her ha kini ki teams ki her ki le kai ta you have to do your homework ma guys kanang ba fin ya pois ta ka finals and I guarantee you guys you will get the best finals ever hapo shilong ka babit dum du hadu kata but fisiar fin say you shock baru khoi tetang ka ni hinga don ko ban ong good night mga byang sa isin nil mau tho bashit khat ba sa khmau kuble shibon. Don't forget to follow GDE Sport and to subscribe and like this channel guys. Kuble shibon, good night. I'll see you guys. Peace out. Hey, jare krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To perkat kajak Yaki men step men kawi Suk baik mau chong hai siasi kadang mikis ni Iman bro hi ha pertai Do is nyau si kuslai Tang mo you nedo hite Perchang lang i wait kai Hey love, hey jare krum perkat bonjai Lada neman brukam ni baik tedalai To perkat kajak Yaki men step men kawi Suk baik mau chong hai siasi kadang mikis ni